Десетици медицински сестри и технички персонал, чиј работен статус е нерешен повеќе од една деценија, протестираа пред клиничката болница во Тетово за да го изразат својот револт. Освен што немаат решенија за работа, медицинските сестри тврдат дека се без плата 3 месеци. 6 vjet jena me kontratë në vepër. I kena marrë për që dimoj për 3 im që s'kena marrë roka. Është premtoa, ama nuk është realizoh. Unë jam 9 vjet për 10 vjet me kontratë në vepër. 4 vjet kam qenë veç pa kontratë, pa rrogë, pa kur gjë. Që tash me kontrata, ma që tash s'kemi as kontrata as për. Kanë kontribuar dhe kolegët tjera, ma të njëjtët. Besojmë, nëse nuk zgjedhet statusi, do të vazhdojmë. Kemi zgjedhje, presim, ministrat ndrohen, drejtorat ndrohen, neve nuk na hapin asnjë informat. Qëndronim vendin e punës, do të krihet, ama kur do të krihet, atë nuk e di. Sam дека колегите што се над 10 години тие требаше да излезат и малце да се борат. Se jam pa rok, që një vjet jam pa rok. Pa vendime, pa kontrat, pa kur nise. Një vjet kom pat kontrat, shtaj nuk kom as nise. Që 2 vjet. Një vjet kom pat kontrat, që një vjet jam pa rok. По протестот пред итната медицинска помош во Тетово се сретнаа и со директорот на клиничката болница во Тетово. Иако бараа решение за нивниот статус, добија само ветување дека управата ќе работи на решавање на проблемот. Според директорот Агим Бериша, донесувањето одлуки не зависи од болницата, туку од Министерството за здравство и финансии. E drejta e këtime për protestën është e drejtë demokratike, unë nuk e kontestoj punën e këtyre, veç është dash si grup që duan protestojnë, vinë të njoftojnë me probleme. Kaq. A mund pritet brenda një muaj? Jo, unë pres brenda muajtarshëm zgjidhet kjo çështje patjetër. Медицинските сестри и техничкиот персонал на болницата најавија дека ќе продолжат да протестираат секој ден се додека нивниот статус не се реши трајно.